kategori kaulaitem. Dimaksud Sports Association ni apa jadi Sar Bibindro Kusumotari bintang kopi hormon kategori kaulaibai. Dimaksud Sekar Sampade Mission Secondary School ni Principal Sar Medini Mora kategori Soi Korpor dan kategori Polisu. Dimaksud Sekar Sampade Mission Secondary School Awakar Prapto Pradhan Dikpok Sar Siti Sosoma kategori Soi Korpor dan kategori Polisu. Dan laporan LP Sekolah Pradhan Dikpok Sar Kesop Sorma kategori Soi Korpor dan kategori Polisu. LP High School Awakar Prapto Pradhan Dikpok Sar Turun Tondrona kategori Soi Korpor dan kategori Polisu. Sungai Nehru Memorial High School Awakar Prapto Principal Sar Sonto Hajaka kategori Soi Korpor dan kategori Polisu. Oben Soho Australia Awakar Prapto Pradhan Dikpok kategori Soi Korpor dan kategori Polisu. Football Association ex-president Sarbiren Medi kategori Soi Korpor dan kategori Polisu. Lalu di sila itu ni Naga Karya Tari Kabur Boro Kubur di mana kategori kaulai. Komarto sedikit sini apa jadi Demoto Kumazol Geri saat bina Kubur di mana kategori kaulai. Anjana Bandai dari Paringgiri Sargi John di mana bina Kubur di mana kategori kaulai. Untuk sekali miskul ni dari Paringgiri Sar Santos Weli bina Kubur di mana kategori kaulai. Dularai Batu Mohasobani Painawa Pati Nyatari Onsumui Makari bina Kubur di mana kategori kaulai. Untuk sekali miskul Awakar Prapto Pradhan Dikpok Sar Santos Weli kategori Soi Korpor dan kategori Polisu. Dimaksud Abukti bersendiri dalam Soleh Sri Goro bintang Kubur di mana kategori kaulai. Dimaksud Doktora Abukti bersendiri Jironi di Bali dengan bintang Kubur di mana kategori kaulai. Dan Basasi bersendiri kalau di Goro bintang Kubur di mana kategori kaulai. Dimaksud Unsulmi LNZB Ayo Suren Goro bintang Kubur di mana kategori kaulai. Mumplong nomor ni baik bahagia yang kaman di bawah kaman sapun Kubur. Mumplong kampanye wabiwa mana kategori kaulai. Mumplong nomor ni baik bahagia yang kaman sapun Kubur di bawah kategori kaulai.
Women's Gold Cup Football Tournament देग्लाय रुपाथि मायथाइ फालिनाय बे रुपाथि मायथाइ फालिनायाव जोङो गुबुन बोसोराव एफसु आरो बिएलटिनि मुंख्लं बिथांमोननो आलारि बाथि फोजोंनानै बिबार बावोमोन नाथाय देग्लाय बोसोरनिफ्राय जोङो साफ्रोमबो बड'लेण्ड मुंख्लं एफसु बिएलटि एनडिएफबि बड'लेण्ड मुंख्लं बे साफ्रोमबो मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै जोङो नैबे आलारि बाथि फोजोंनानै बिबार बावनाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट आदिबासी All Adivasi Women's Welfare Association Kawabati Injilini Orangka Menang Sekiloko Sailo Kondono kami awal koisu Radiant School Principal Sir David Mins Sekiloko Sailo Kondono kami awal koisu Radiant School Hip-Hop Secretary Madam Surita Busmotari, Sekiloko Sailo Kondono kami awal koisu Udaipur Jilla Efsuni Evening Secretary Lekun Konggor Poro Bidang Buah Diwan Motor Ekori Kolai